S komentarima, zbog njih je mnogo ljudi tu na trotoarima. Dosta je nasilja i mladima i starima. Sad različe se samo predarima. Kišno nebo, a sunčan dan. Hodamo za promene. Dobro večer, dragi sugrađani. Veliko poštovanje za sve vas, nas koji smo danas ovde, kao i za hiljade i hiljade građana u gradovima, na ulicama Srbije, danas, ovih dana i ovih nedelja. Ali kao profesor, moja obaveza, razumjet ćete, da se najpre obratim studentima, našim mladim ljudima. Pošto se viđamo na protestima, ja moram da kažem, ne samo sadašnjim studentima, već i našim nekadašnjim studentima koji su ovde, kao i đacima koji su naši budući studenti. Svi smo zajedno na ulici. Jeste da poslednju mladu osobu otera iz ove države. Na zvaničnom sajtu Ministarstva prosvete je objavljeno da studenti koji su dobili stipendije od Fonda za mlade talente treba da vrate stipendije koje su primali od Ministarstva prosvete. Time jasno poručuju najboljim studentima, ono što najbolje ima ova država. Došao sam da zajedno sa vama pitam ko je odgovoran za nesreću koja se dogodila. Ja i dalje verujem u istinu, pravdu i u dobru ljudima. Danas sam ovdje zajedno poručimo da nećemo da prihvatimo društvo u kome nema odgovornosti, u kome nema posljedica. Neka nas trenutne okolnosti ne obeshrabre. Neka nas podstaknu da bude nada u mraku i prevaziđemo sve prepreke u mraku na putu ka Srbiji koja će biti siguran dom za sve. Zato vam još jednom hvala i u ime svih rudara srećno. Svi vi znate i svi znamo da je na ispitu najvažnije pokazati razumevanje gradiva. A vi ste pokazali upravo to, da razumete da je ovo vaša zemlja, da je ovo vaš život, da je ovo vaša budućnost i da imate pravo da ga oblikujete po vrednostima koje su vaše. Zato smo na ulici i zato ćemo se zajedno i boriti. Opet su česti protesti, kao kad sam bio mlad. Opet su prepune ulice, opet ključa ceo grad. Mnogo stotina, hiljada koraka po bulevarima. Jer nam se sudbina više ne prepušta mešetarima. Na programu prodane duše s komentarima, zbog njih je mnogo ljudi tu na trotoarima. Dosta je nasilja i mladima i starima, i masa razmiče se samo pred lekarima. Kišno nebo, a sunčan dan, hodamo za promene, da se kuće, škole i ulice nasilja oslobode. Ne vreme je, a miran dan, i uvek vraćamo se tu. Zbog iste muke svi sad hodamo, stop nasilju. Gledam ljude što koračaju, jer se nadaju da
pa će mirno poraziti one što silom bi da vladaju. Bezbroj stotina, hiljada koraka po bulevarima. Sloboda nikada ne sme da zastane pred gospodarima. Crtaju mete glumcima i novinarima koji su deo sveta tu na trotoarima. Dosta je uvreda i mladima i starima kad polusvet ih zove lešinarima. Kišno nebo, a sunčan dan, hodamo za promene, da se kuće, škole i ulice nasilja oslobode. Nevreme je, a miran dan, i uvek vraćamo se tu. Zbog iste muke svi sad hodamo. Stop nasilju, kišno nebo, a sunčan dan, hodamo za promene, da se kuće, škole i ulice nasilja oslobode. Nevreme je, a miran dan, i uvek vraćamo se tu. Zbog iste muke svi sad hodamo.